di son, si nomor 2 di son, si nomor 2 di son. Iboto nami sudah di son mas sudah. Anak-anak rapa mudohot ito, rapa mudot tak keparibam muna son. Ate. Bere dohot iba beri son mas sudah. Hita namar dong tubuh son mas sudah. Isoko ya akang opung si Audrey soko kang opo Audrey ido bapak di sado dah sado kamu lo di sado udah di situ kau abang ini di situ soko Audrey di kanan ido oke mak namang ada deh kamu amang baru nami saluna nunga olo isi oke olo pak olo dihita nama dong tu besok kita paniara roh hamut son badang ado soko son lane ya oke geser molong asongono bentuk nak abang di sana mak saping iyo podri saping iyo pungwadri. Oke mak, ngabe marsiatura kita. Jadi di hamu amang boru nami, ngabang ada di hamu sudi. Oke mak, melihat mak. Ngabang ada di hamu permusik nami. Gabe mak gabe. Patu pada amang majo, padinggam majo pakuling ni musik teh. Mau lihat mak, asa pukau nami, ulon nami. Ala dilihat Tuhan do, hahi pasot dihami selhuna. Sian parserakani sahatu bagas namion. Alu-alu damang ma, tua mata nomor 2 di bata, Tuhan Yesus Kristus dohoto di perbadia. Nunga dia dua-dua damang alu-alu damang matu amat taraja inat taraja dohot akasi tuan natorok alu-alu damang ma tu raja huta nadi huto boleh hati mah di hamu padinawi. Ala marmula do nauli, marmula do dadinggan. Bay damang ma godang mula-mulai. Dunga di pasar tamuwe godak mulai-mulai bay damang ma godak sobai asau sobahami amata Tuhan di bata suak songinang amat teraja inata suri pada terlumumi ma akan dihula-hule. Jadi melihat mak adorak so mangalian tami ala songona sukaro perjongjongon kubere ate dia dongat sahuta isodo nakingan daw pas sudah natuwen ala nitu di godak tado jadi songona manoni perjolo ma abang bergerak sianon masuk ma abang opusi Audrey baru masuk maho anggia inang sudi baru mengihuma 2 baris dah disiamu bawa disiamu nama baru mengihuma non baru nami
langsung mak ate una pola maksud tu hola kami hula-hula muna sude sali sude iya Naudul limang kuya boy. oke mak jadi parjolo mak disoko abang par mundur juamo ibari boko dia kang dangro hola koro opuadri apodri soko oh loh menghadap tu somba setebi ya isoko akang bapak di sinomi si doho iya bapak sinomi iya bapak si putri inang si putri masuk anggiku masuk akang per blok songo sude masuk dah sano perjulu amak denami Gabi. olo pahopu so sude dah pahopu baru pahopu bawa jadi songonon laiku lae anon mangihuma perjulu lai sinaga dah di siamu kamu itu mah diculu udah soni matong agak mundur jo kamu akan laiku jo saya siap jo iya sinaga du perjulusan ima iya dong sih sada mangatur sinaga baru lai nomor 2 di siamu do lai dah oke pada nami Gabi. asa mangan lihat gawe lihat horas salu na di paparan ni na tua-tuon baik mah godang lihat di perjolo mah paparan ni ang ginoli namin si Hosi si Toang saluna si Toang masuk si Toang saluna si Toang iya masuk si Toang sini jolo masuk angin kamu atau pertama masuk dong atuh
terus. Macet dulu. Iya. Baru langsung cocok. Baru cocok langsung. Lanjut dari shot. Shot. Baru masuk terus. Iya. Hula-hula langsung terus susah. Shot itu. Aduh, shot. Sasia sendiri. Iya. Mau lihat mak di hamuna pada nami. Gabi maggabi. Dunga di baik kamu godang lihat asal lihat gabe lihat horas seluhna goparan ni na tua-tuaon seluhna goparan ni situ morang sibituama nadong di ingananon di hamuna amang buru nami ninaroha alarop pertikian nunga saya 7 jam 11 Bolo namang odasi nunga na budari. Ate, sonari. Grabe sa oras. Songono ma. Ninaroha mangatur tiki hita. Songon na biasa na tapatupa di kota Pinangon. Borhak mahami 2 lakka non. Borhak mahamu 2 lakka. Padomu di tonga-tonga mate. Maju, baru mundur. Maju, mundur 3 hali. Beha di hamu amang buru nami. Mulai ate ba, so di sepadan ka ba, so ni ba taulaon. Mulai ate mak. Di hamu pada nami. Lau marsiu lupa mahami. Gabi. Baik damang ma nahobar tu si. Ihutok kamu apa dah? Hula-hula budi. Hula-hula budi. Iya. Maju 2 langkah. Sudah maju. Maju 2 langkah. Iya, tahan. Go. Mundur. Maju
Oras. Jadi songonima amang buru dinarohami pasahaton pasu-pasu nasihat Tuhani marhiti kami ula-ula muna tulak muna saluna tulas maroha muna amang buru. Mau lihat mak dia muna ula-ula nami. Jadi ope dia muna ada nami. Neng Roma abi mano ba muna. Daumbe alusi amang buru ma songoni pe haroro nami las maroha muna sokot sinaking itu tong ngabe dak pola be pola mandoko kata be amang buru. Jadi mau lihat mak melotung songoni pe arro nami cuma sama muna teh. Mau lihat Mau lihat, Mak. jadi ala nunga makonda sondasi na budari danong betari da manang habe ay buat na budari ate jadi sonari asa hatop ta bajalo hararo ni hula-hulan ta majah jujur ngolu dope genjang gopena alani asa hatam mate emang Gabi guru jalo gabi. dihaita na marga tubuh dihamu pande nami Gabi mang gabi. padumu asa hatan do sitiyo tiwe. Oras. Dihamu sa luhut na bere nami, buru nami sa luhut na ibabere nami, disomahamu dongan nami. Ate. Anong ano ni hula-hula ta. Jadi asa tabuk ka maulot ta.